What is spiritual talk? I just say a prophet Eric Antwi, not just wo di eye ho komo na wo tumi sampa opabene pa wagene din e wo sa ne man wo kyerɛkyerɛ ne ma bebre ehia no so ya ne bon komo pa da bia wo hwɛ no attention TV so ne de ya san bo pini no ya ne ba twi komo afa ene wo duaba bia na se bibia haban bia obɛkyerɛ ho ade pa nti bo modin atena se na hwɛn na afa ni ntwɛn ho mra sese. Papa ene ya twin aben o say ye hwe on sema yetun say eduaba bi kita na say wuro bi kita haban bi ye friend say papa yo mama nchia atiefo na adofo aburuchirefo amahwe me nyina modifo prophet Eruka kwasemti matenase na mama ndi kan chira me yere queen vasting na me shirawo na mama nchia papa prophet Jonah Jehu apia akabo the third mama nchia ga na difo akahye odifo akwa odifo komratewia ne mamichia ya papa odifo ma yawo am se machie wi mamichia Ghana for man nyina na michia buchie for man nyina mo yedam special mami mu ne michia wo am se adura hu se duro na frɛ ne awonyon waja se awonyon su yedua bi a yeta adua wo fiefie mu ebi did editu malaria waja se ebi so fever chewa na wanua ebi Muslim for crowd ye enkwan omo de ye enkwan pa awonwi enye bete ewonyama bebre bet na spiritual capacity no nipa bebre nim eni tina ndem atena se me pese me ma atiefo ne adofo hwe the spiritual capacity no mu hu sane yesi yedai etie ne nyama bi a etimi ye papa spiritual capacity na o kan o say ye de honamfo say obi beka na why sunsum nipa yi sunsum no edua edwuma ben na edi yo me da say I say asasi so obi ti so timi bo wasa be no me drugstore do beto coffee mister obeto different mister obenum still na bo wa awonwi betima boa wo ama na firi ho ama ho ato kra wo hu biem wan so yade eto sunsum na yedi manipa yade titiska 5 cedis no 5 sa titiska 50 pesos 500 coin no eno yellow one and the toss ewa ewo honhom monsanfo de towa ewo honhom bre nipa no to okotosa no de ba ti se bia oti kumase oti nkran oti tamale oti wawa ena wo abrochi kwa no pese o ma wo bowa se netini na wa fasa de no na ode ahaban ade atu sika no so no ode atu gem no wa bodin no wa kanche ade bi wan ye ntimi kan public no wa ye nti wuti se hwan kora abobowa nti una mabo se atena mo na wo bowa de pum anajo be ko hospital wo be ko ese bibia ni ho no maduro e be ko ne nko ebi okra be se wakoma ho tuetue wabowa ne sa ese TB da bi mpanifo se samawa enye samawa o eye sunsum e wa ne ya to amawo aduro bi enu abenom e be ko hwade na de ba komo ye wo sanso na se uyo obi na wudi mojanampe na nyina na enyini na yare ne kwa na ekosoro na yare ne kwa na ekosoro eni ti no di focus enji nyankopon adom nyansa ne sunsumu capacity we a metima kyerɛkyerɛ ma ohwefo bi ohwɛ mo aburukyire wanya bi na wape bi odofo bi ohwɛ mo Ghana onu so anya bi no wahwɛ bi no wape bi na watimi aye ebia meka obi abɔ wasa wo a wo hwɛ me ne wo na kasa wabɔ wasa wo ntiase papa ebisa se wo kan wa wan se me eden anase aje se wo for drone keke anase bibi kan wa wo se wo de kan me da se enye se wo be fa drone keke drone nkasa si wo no wontimi fa na wia kete se wo bo wa no na so pese wo fa me pa cho ye di bidie efie bidie yi ana wo be fa mi no ade besia kan ho na da kogudua na se na wo fa awonwe no haban no wate onkaso bia no be kontem na wo fa ufa wi ana de abafi wo de bedu fi ahwade afei wo be yam wo yam ana de wo afra na de asi wo no watam bidie na wo de koy na ba ko na de ato emu no wakata so de asi wo so da se wo kata si afei ana petututu ana na do 12 no no wanu matre ba ko wanu mienu afo wi a awonyu beti bi na de wo de ahye nkyere masi wo dam ho afei sa ni pokoto sunsum yade ebrewi afi wanoma for bia
21 days no ne ye won chini na watam na kohwe guti janhye so anajo afi wa mayare ne ko ba bi efire ni porto wa ne ma no wa ma ne ko ba bi efire afi wan kasa obeda na wahwam nkrom na ho abayo na ho atɔ nti nkyene de enje se ye de pam yare ne kra na ewa no ewo no ye wo level bi anase ye won dodo a wo so de fra ma etumi esa ewa ne kra na oh ene de ewo ho sa wo se wo no de sam no papa ni ho se unya ewo papa at least unya one bottle kwa na cocoa bottle ba ko a na wo de aye so ade se wo de ye wi a na feri watimi anya na wato bo ase na waye na de ba ko wu ma ya wera ho ne se ye ankasa nature na Nyankopon de adom ye no we don't value it ye mu ye mpe wo se tetebre no na ye nanam ye ma me shitamagwa no de bidi ato so otwa brodi tiri ano de bidi ato so ye de twi ese na abrofu be dadan no mo de brush e de baaye omo de brush ne baaye no hwade o ana omo se ye menwisu bidi emfa ntwi ese bi me enye enen so abrofo na timia san kofa ye bidie no de aye student e de abrɛn se ye bidie na ne kan ye de twi ese na ye no omo hu se ye wonyama papa etina nka medie na meka se yen san koyachi na nyama papa obo ade Nyankopon de adom ye no aye enum se ye kyerɛkyerɛ no yen kɔ ne yen kɔfɔ ya de brother hwade awonwe ya wo se hu ne se gumesra su ya ye kan ye kwan obi didwa edwa na odi no oton ade na swate oton na swate me pacho ye ti we nkombeta na ye de aka ate tuntum ho na ya bɔ ne po kogya na de atu sika konkom no ana ba bia we adwuma no ana watade a wahye mfifira bam na de awonwe na hye na de ahye wodro wam obi ntimi nse wo sika obi ntimi twon adwuma but ye fi se na tetefo no ye papa no ye fi se ya abosomsam because of nimidia ye sua from eastward no ye sua fi abrofo nti enne ama ya kachi wa abrofo no abrofo no dada ye hwebidie ne ye de tu brodi dua so twi yesi no enne wa ya ma ye gyae no mo de brush utimi twi ubasia na moje firi ho na wo bono na wo tie ne se onye di na ontwi ne se ma no enti na hwe me ami nyina me sia tuo mi na na abro so tie kwase ne sin tuye enti abrofo na boye omodi yewu enti nyama bi hye no eno ana eboa enti wo ba me ona se wo bo wa bebira me ha me ho me hwe na esunsuma de ye scanne we haba wo ye de scanne ni pa osunsumu asama kan se modu kakra ya de scanne say ya de scanne sa ko hospital ya doctor be hwe wo o be hwe wo esusu no oni ba bia no nti o se ko ye scan ko lab ni entwa x-ray na no na doctor no be je so be ma para o be ma chloroquine ana so be ma ekode what you say eti we susu ya de scan ana ju 12 o'clock me pesa me scan o e bia bibi hawo mahwa me hu kwan amafa so a metimi ade toto me scan o na menya scan o so menya de kwa me hwehwe papa on tere mu as a modu papa se scan ye twa ho aba na ya tumi a kyerɛkyerɛ mu se ne scan ko sa se yode ha no se Daza oje brene adaje hwe ya san beto ankomo ne nkomo no mo de pa ya du scan scan ni say be hospital nko an ye kono na enso spiritual doctor atena say de oso hunu say ampa se ba sunsum se mu de awadi mu apap ni papa e ba si ye to ankomo no so na wo ka scan bi ho asem ba scanner sign ye di dua keke no ana say wura no ye de scan be da say ahaban bia na ahaban bia say etimi ye magnet ene di fasika awonwu ni o watakun su tumi ye scan. What you say? Mrs. Ye magnet di fasika. And I call hospital so ani akoye scan. Enti we so scan sunsumu no ye na yete ase. Odophobia o hwem bia me se e no scan na mu odunti na so nte ase no. Me pese me hwe se okay, why kete. Do ko hospital akwa ukọ doctor kirew say yare na wo ha no ye di machine ahye obi wa yetimi de camera hye ne yam sebe fa ne to kwan no ne da akoyi ne akotwa ne yam video nyina ba still doctor hu na wa fon wa ketekete na doctor ka cho se we de che se ne adu no kofie na kowu eno no di fo ba na mafa yenye sikai titiska na star wo so no eno de to sa aban so a ekinte se magnet what do you say ekinte se magnet na eno no enye wenkwa ye wa ba bi so a first ye se ye musie flower enne bebre dua ofie yellow me ba be ka ho asem ye wo ha ba be green yellow
ya wa haba be 7 na de scan sunsumu na we susu ka ho bi o wata kusu ka ho bi e che se metimi cheche na nipa nya so fa so because se man cheche na biribedu na nyame mabo maya kokko nyame ato sa fra me a medi nchirima abro enyo bia no nya ni wa asase so ebi nya bi so bedu asase so na seye enti na me no ka say scan ho asama me kan e very important e crucial e spiritual capacity a wo nipa bia utimi scan wa brabo ehun se nyama e kɔ nkoyi. Okay papa o scan ne de anoshi sense me kura me tie as a first time I met it afa scan no na mpese mbisa say apart from scan no scan no edua we adwuma ben pa bim na san yo me da se o se scan ye wie ma me wie scan ma nti eno no wo de titi scan no ana wo de otinisi na de tosoa na de wo se nso to apana na abo bi tofom ayese akuma na de ato achi nti wo de toso na otwe a se wo frank na mepese wo se yare ni firi hia wo bo se ahaba no fresh nso ebe wo te se ne wo de ato awia so bia yare ni wo tiri wo ha bo se jatum na hye wo tiri nko aja beto ahaba ni na hye de fresh spiritual scan afei ye fi spiritual scan ni wia me pa cha hwade oba wonyem na wo no nsuo egunu onyemo se nsuo gunu me pa cha hwade nature be situmi wom wo de wo ba ma bia wo chemi bia ha wo mposa wo de fato moba ne na amutu ana on koto na fa gu nachi na on frantama na se sabi on hye ne panty nguso nsuo no betwa simple nyama bebre na anwanwo eye but ne de anima ne se pepefo de ye nkwan enuan muslimifo omo de ye nkwan ubakọ na de ye nkwan de mo de praye ene benum sasa ne nwinwin be film na ye de ntina muslim fo mo ho de eba ma ho etin eba ma mo je nyina diabetes bibia ntimi mo wabra bom awonwo what dey say afetu ebi kura de ye omo posasa na wanom ebi pressure wasura oposa na nom for physical terms no we are talking about the spiritual terms tinam say a scan laboratory sunsum ye kwa laboratory ye wura ho we ne ye scan oba ye ben osa che se nya bibia o mu ni se hospital na apm ho no na papa eba ne se awo side na me pese science awo de ya de ni e den pa enti no aban ne kwa no be use ana se different bibi o betumi de aka aban no ama na tumi fefefe me da se on se o pemfo na sebe nsuo gu no na wo mu ache na ye den no eno nkuruma ye die na ba na wo be yi 7 gu no de be man tia ade de ahye wachi awo bi agina osisim e de ahye osisi achi ntubo se doctor so be no operation emba so nkuruma de awo ana se fresh one tini papa igbe fun kokora fo mo ho den no what dey say obi a me church ade a o te we sunsum ni pa obo se scan asem na make na me the secret abeto abonte na emu oduru pa na abeto abonte what dey say wo kura me ni wuto sesi a se me tie ha man ni kase na me maka me tworo na me de tubo susu na me hia bibi in life na me bisa de be ma me papa scan no ano hye o ati na me se wenu ahaya kwan what dey say ahaya den kwan ho nti se wo kase wo be chenya ma bebra why we am na mokro no bia kosoro me enti na me na mo has very simple but nyama ho Tuesday what dey say nyama ho from the capacity in the spiritual realm no onyame de adom ye saskan asema me kesa onye sunsun ni pa wonti ase wu bi da hwade aba we ya ne brody ahaba na awo no brody ahaba ten ye na na mo tiri bo bankunu ni awo no wo de hwade so obi so ye bayifo no se anadwo bia wo so dai bon wo de 7 pena fa she brody ahaba na wo na bon te se bobo no te se graphic a wo bobo na de fa 2 pillow na fa 10 pesos me ensa gusu nagasi no obetu aba anadwo obemama so dai bon nyame nkonkoma otu om tofom obetofom te se na dan bufu suru betofom ade be chebe kono da no pa ofre se yem from no pa wo chew
Papa ukasa mu no mate se wo sika dimpa na sika no so abonde nyina e coins mu yase no coins no so anasa different anasa emfaso ben pa na wo so ya de coins yi musu ya de coins pejani pa brabo ya de coins ye nyama bibiri nti coins na wona betima ma wonya sika uko pesika spiritual ya mfa pepa nkonkoto ade ho ya de coin 10 pesos e sika kasi usunsun se 1 million physical. Esuani wa bebre papa chere neoma spiritual talk de unya se obetumi ato bo ase no ahwe e wa Attention TV yesa agye nkrato aba ye ba ne papa bewie kra Papa gusu eche neoma isan se Prophet Eric Antwi de nya na ne se honhom neoma de o se yeto ye bo ase ne esua papa we bebisa se sa neoma a wo kire nyina no fa bi no ye ne abosomsema se ne be kan no na wo se na wo hu no you me that say lack of knowledge my people perish we abosome na bo haban we ayanta manase ko gufuri ana antoa nyama ana se apepe ana konedi amuntimi nye we wow nyama bia wasasi su bia it belongs to God asasi nyame na boy I say so for catch member say so nya wi ase japade nya onya osoro ahenie mu a vanity na so for no be hia so da 4x4 mu oda rosule mu o kire phantom okay Christians so say money answering all things so what does here entinamino in your nature nyame ade aba asase wesu no wo ho se nyankopon efe no so asayaro se muni nuaba no na mfa na ha ne nsayare but because of the mentality of Africa sanka bidie first ye de twiase sa na wosia fita kaka satana hu kaka na kaka ni ho but abrofundi per student ebre se ye na man kire ade papa entino yemfa paste brush afia wo esen gamp no mu yemfa ntwi esen wo de twia na atimoja wo kakra na wanum sambon bidie no so de na atie enum titibiri no wo ya abayiwa na wo sisu na nanam de enso ene ankatwade de twi motuam sa na ho ate na ho enwam ene oba wa wisu de donant pana no bon nti wenya abosomsem ene ne ene nti abrofo na sankire nyansa bidie no ma sign the president ene yekoto ne se wo ya ebekum kaka ebekum we nti nne no mimi mi twa na pa na mabobo bore ne to na me de bidie na to so na me de twi me se nti yenya abosomsem na nde ye bre no wow yade bi wa hwade menua se wonim se wa honhom haw obi ni wa beda adechi no obi ni wa da be ma be so na wo pint mu nyina e Ghana map spam woni obi ada ma ho abai wo hwade awanwu ani abrof katia haba atie gu fam awanwu ni abrof katia haba atie gu fam na wa fatiti scan ni atwene wachi no miensa na de gum na wo de kogyan abomato umpa ho ade beche honhom ne ba se obu odu a se nipa na ye wo sa ontimi tina ababa be catch your place me na me no beda nti ama na ma bebre awade edin we su ya bosomsem we ya bosomsem ama ma bebre awade edin oba fefefe no wo fe paadu anado a no bi ni na beda na de bibia hye otim se yinyim gu nti unyim ba ko no ayegu yimbe no ayegu sa nti be ma bia no ba ware oda oba so de 25 years 20 years e na obi bia ye correct engine from 18 16 e ba na se wakoshe kuma e correct unufu ejira ho na ewoso na ye kama na unya 45 30 years na atigu se sam beba bia wase we ma me fa no hwe me line na me fa nko odo hwe line wie pe no waje watena ho nti ye ntia se se sunsum nyama onyankopon de ya nature nyame de ya waje se nature nyame de ya awanwi nyama bebere wo de fa na tworo bi dingu so fa kwahye abenchen asema yo no ni pa ka bi obati ase adi amount we see abosomsem nature na am frama the brief of air uti ohun frama what in wo widiem eno so mesa be ka ho asem me kira ha ban bi e de chim frama na frama no wo so ena frama bi bo a ye bo se frama bi bo hwi say we de motia na betwa motia bi ametwa mu ye obi na o chim frama aspread ya hwetumi a frama wo nyame a kire nti ye kasi ye ka wo we ho asem a atiefo a mo hwe mu ntie me pa
Yama ya nimra ya nananom de amudi jaye. Our ancestors, the living legend. Maybe from the living legend. Ya papa no wu kom, you from living legend. Omo be kyenya ma ne yemfa anya adwumanti na Ghana fo ye bre. Broni koko ni kurom. Ah, inso obefa million koko no de kwa million no obeto man. Broni gold ni kurom, obefa gold no ano de kwa ring no obeto man. Aboden ne atobi ato yense atobi ato ekomu. Nti Ghana da be ne be wunyansa. We have the spiritual natures. I betimi dia ye nyama ye de kwa. Abrofo they will love it. And I appreciate that. So we need to rise up. Niyam fire de na ye wono emfa beyond of the limit. Ucho se undi kwadu ampesi da. Maba be kan ho asem. Nipa bia tie asase su bia isa ka onu kwadu na udi. Na in spiritually ade a obehu osunsun. Ah, awanwi de bia na pauti kakra wi wo wonum kura wani bie. Utimi hu se na a good day na a bad day. Escanning. What do you say? And you know, Sabri Bemuna attention TV mubo piamia. Yabako so actually the spiritual scan. Ni actually have baby a must scan. Here your tears is here. Semi far habani a friend of Brototo. Na habana me can't to him. Ah, na me the share we are see ya na me kasa. When we yama besi in Sukrabet Majama Gufom because of the spiritual powers are Unyamedia Mande in Haban was as you so yam value no yentie inti aman na ye bre yade bi wani nkwase de to hospital. What do you say? Yade bi wa ni nkwase koma doctor kura twitwa eto ho. Yade bi wa doctor for mu de sua de o. Omu de sua de no mo na mo kete dwa no mo de sua de. Ye obi on so de doctor for de yem fa ma omo. What do you say? Can it te bre ma me gya wo ofie? Ah, na ni ma de ko mo de gya wo no. Thank you be wa na ate awon kakra ma se we. Otu esi anu awo ato. Obe wo akola afefefe. Enen so de ye ma ne mpesa nature hu adwumayo. Na sunsu ye twa brode aba wo aka ho no ne de watena brode aba ne ate awon kakra to wonu ne de quest. Tete quest kakra gu wanim. Na ya sere ne yesu afra awurade se ebra so awon wi ni nsuo no kɔ ne yam a on scan no won fefefe meto. Na wa wo afa no ho afa ne ba na ye wi ye de semra na nipa na je quest na gugu awon wi duara se. Na te sei ye ma na no mu operate wo mu no wa ho de aba bi jombo mu timi ye adwuma ma ma no odofo utie me freme na me nchiro sunsuma kwan wo bo wa aye yare o chi se nsamawa bi ani ho na no aduro nie freme no ma we so na nya me fa me so nchira 0543 41 91 60 na sam from the next slide so 0553 40 62. But as for God's Revelation Ministry, no, frame a brother, empire boy. Yeah, what that is serious cancer day. Then the Sunday was anointing service day. But I don't remember boom. Near Kasunsumin Sem. Na say, so for catch say, when you say Japan now, hero craft as swa. No, the phantom or that a lomozimu or that a Ferrari moa. Moadwin Yajuma and Yajuma body nibre. Made you for century. May catch it. Obadi nyankopon ne nyama abo nyina no e wo mfaso ne wo nhira ne wo anuonyam onyame ne mo ntena na nasomdwe nkam ho frame ne ani ngomo na onyame be wo kase be da se amen papa yeso ya da se e papa kire ne so wani age wa otia wonyo na hunsem doso wotwa so mpo ni next time be sound to us bomodin na se wo be subscribe to our YouTube channel Attention TV na face so share na obi nso enya spiritual talk ni bi na won so entumi ntie media amje so Frank Oku asante da se ne e be se